na nurse for na mo se de ya je mo anye ehu mu ani mo ebegu enwufo eyem bibi anyam fa botobo dwofo aso masam ne ya musu afa na musu na mete tantan na mete panche na mnya lorfe na 1 year nie na 2 years nie na 4 years mo kasa we ba mboka sese mo so mo nto aba mo ba ji lo so mo nto aba mo ba ya de ande so mo nto aba yate na mi koditi na e Friday me kwa koditi me ya adwuma chi am ka me koditi na we ba ya nto na ya je allowance ya nto ya ye kuro ba mu ba obu o mi aso nsa ba je cho me na me mo obi bu ana me nyam pe na mo kasa enye de mbo hu ni na mo kasa mo yobi ba fa so oyi oni onim se no to na no wo se no hwa wo samesa kutumesa me kodidi o me ko kaditi ma je kakra akobo ya tuamka uya ya na dem kunkuron enna ma na ye different color one popo different color one popo arafo na wo se videos chagu nurse fo na su ani njaka yakatiama ani ma ya juma 9 months 10 months ni makatiama na bani bani ya bi fiawura tu u fiawura betu na mo se mo ntoaba ya ntoaba abane de ya nto alawane de ya che na na nko fo do so ya nto alawana ezu uya miza za zuzuza muso ere yanya mre ezu muso ere aba papa ba mo kama no tum teacher for the crowd here ma boss nyem boss awu so so ma to aba teacher for say anto ya nto aba mo bi papa enkonya position ene no ma so bi papa ne tua muka ma so bi papa ne tua lawa ma so bi papa ene train office eya hye se obi sika nko na obi nyindi obi akatua nkotom na obi akatua mfa mo ne bra ma so bi papa adwuma na no ya nto na na do aba ne de ya nto aban pa de ento aba mo bi papa enya adwuma ye se abeto aba mo bi papa enya adwuma ye tie ye ento manto me frabro chebetoy se me frabro chebetoy me wa kwanto me twa ticket abebetoy be say almost 350 million o wa lusu hwe shut up kawanu tum mun kama no tum na munya de na mo yere na ru na dusu onu na ye education minister na me boa hwaso na ya etianas fo na ka nya masam muso mo to ba so about what about ase. Do you understand what is the meaning of voting ukokromotina nke betu aka wa anto yenya odai ukokromotina na be mo appointment be mo allowance be mo position ukokromotina obi kokromotina to ye na hunya adwuma ye wo so wonto utrinu abampa so yenya odai usu akire hwan mi favorite tini and I favorite and I be so right minya kodi kotie so first na mo so mu kotie first musu ni kwatie yesere alawana ba na na yanto ya mo rebium abusia NDC won omo shada de eru na dusu agoto education wa fairly say poto kremoni onya president nida wa sell integrity o ma sell na dusu integrity mutaka we kremoni interior minister enkoye and Ghana protection security protection bi anya adwuma da say ne din aruna dusu baba president di enye NDC for magache so omu din kremu for Muslims na bro uye Muslim ade put you in the position wontimi nya adwuma ni ade say Kofi Oduro na friend say Kofi Oduro ni ade na to baby boko baby awon jo o meba president ni oye Christian nya kremoni NDC for so omu nim say oye kremoni dia ye do be dia NDC ma president dia omu nim say woni bi da MPP for na ja dia ja tum say ba omi ana ko ye dia ba omi ana ko enya yimu ansam NDC for ye yimu say a chem say NDC for pardon Muslim ba be do omanim enya adwuma da
It will not fail Muslim falling in a you want to position and quay. Omu fail say poto. MPP the aye ba omi ye. And so a girl was to own to a Christo for ever to a man. I'm an ababu amu papa. I'm our baye Ghana ye na wa oni na ntwie ni nwan anu suo no wanyan su partner. Ye beto man. Esrefo mutiase. No de reje kwa kanse didi at onya tem didi o. Ye ne to abama MPP man ba ye sports stadium ma esrim no de reje. Ye ne to abama MPP man ba ye overhead akase e wo no de reje. Ye ne to abama MPP man ba ye yendi tutemele kwan akwan ne hospital one district 140 ensa be see hospitals agenda 111. Sabe si baby amuma popo abese sule muntale ye ne to abama MPP. Eti eni not naso ezu ezu Muslim say wo zongo the zongo community ezu enne MPP adaroma abaya bi anan ka se oton ayesu oton kurukuri oton mensa oton amuduro ene amuduro ko unya binto ene mu nyina mo se mafra maguma afi mu ye nurse fo ya ba ka mo se yanka ni ye Zongo community organ ezu ene mo mamo nya daache ebi mu ye chichafo ye ntuo mu kan nyare moto aba men this is ankranfo e papa no moto aba men this is no development MPP na develop akra no jabe bi omunyo vote no asante ne joma to asante region ne ye bridge akase bi chabe touches Pokrias touches Accra to Kumasi road ne ye Yama Sama road ne ye touches akase airport there ne ye nkraye moto abafon sa munya abato abafon to da voter region ingejo Jijola Lesia tie voter what two about France ku for the be three kwan etu so ma voter je e no na titire papa mu ya nye three kwan ma ba bia asante je ba bia mo to aba man pepi e ye to voter je e no na fruit three papa na ye ayenkofu bi mo to aba ma party ni ya mo so mo nto entine ntia ka ye nyere uti voter je ye teacher ni ye nurse ye ntia ka nyere Oti Asante region, oti Greater Accra, oti Central region, oti Eastern region. No, Northern region. Yentia kamere. Hey, Northern region technical school. What's it? Technical school. What's it? Nyame. Chala munya de mu de. Bi na Northern region okra na mbese matisho. What's it? Nyame. Ezu. Bakonto kwa. Ezu. Bako ni yendi conflict. Ezu susa. Yendi conflict. Ezu. Boy conflict. Eyezu, eyeza, waka obisi wankani ye. Ube wiase wa dwere nyina ye NDC. Eyezu, woni ma ba to so faso. So woni ma ba to so faso. Kakra be ka wonu ahuri ya pen. Odi bi pe yo amuati ne. Ube to pigo. Oh mama kena. Oh John Domini mama kena. Oh mama, wallahi mama na best president. Wallahi. Gaza de muodo. Missy Gano, in your phone a twab of fun. Only be a for man a twab of fun. Yan twab, how about me? I to what about me? I'll cross on the Bianto, or cross on the Bianto, but to a never see batali. Sheila, I'll suffer for you. Oh, yeah, go Basibatali, or a Muslim. And not you cool. John Dramani, Mamma, or a Christian. Then come for the nature, and you're cool. I don't have brainwashing my happiness. Ya brainwash Ghana for the biadwen. Uti mama echi. Udwaba omia. Na mama me pa chonko Assemblies of God. Ene mudi na chi yere. Ade aba omia kwa so de. Sa mama kwa so de so mudi na chi. Mama besi ayi mama de ano de mope. Heji. Ba omia na si de amompe. Ba omia so besi yere say asori da ma Christopher no. Simple. Ya de ba omia ba no so si asori dan ama. Asori dan na ne esi no mo se ku fara bakoro. Omia besi ama Christopher. Sana wiase nyete say do mama Christiani and we say haji amankremufo yeso de ba omia beba no nso aba abesi e de say de na ekufo do si no mo kan say oba besi ama Christopher ne de ahye nyame animonyam ezu esasasa
Oye TikToker, MPP TikToker from 2024 before election. Edi besi na wada Nyankopon ase. Ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensem a ye kaaye ye mu bia na ye hunade ekọ akiri ka kire wo man yi se ni ye Mahama gina paso ka nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni wa wode be ye adwuma na me se ka ye mu bi ni ye ka fa John Mahama ho no ka amem se ne ye ne ye hu ya ka bia ye mu bi sa bere ye sie yen ni ye hu ya ye voice out to kire wo man yi se Yenim John Mahama from 2010 edi besi 2016. Ebra ye to aba ema ye late president. May he so rest in perfect peace. Ema anu a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampanin asase de. Mampanin die asase de. Yenim kwan ode ye fa so. Yenim kwan a John Mahama ede ye fa so. Why say Elimelech afena ba a obenya adidie ewi akire yehunu kwan a Elimelech ede Nyankopon krofo fa so John Mahama ene yenuanom a efa akufu ado ho abufuo no mo ye so mo beso Mahama ahwe ye nyina yehunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters ba duonu ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikumase kotontukuru mu koto aba ati akufuado ni nyina ne se Mahama se ono de oba akufuado chichan ne ni ma no konkuru no wa chitimamuni onye ne sa obeyi timamufo no matuo mu good Mahama e ka asem wi no o promise ne full soldiers se asojafo na akufu adodo o mo bla galamse no nye no no de beye na omummomu boa no ma ne wene power omo na odo mbedi djuma ene police ya muhunu wo mo no enye were police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroma anwie ene ya hyehyɛ omo police ntare na omo tu agu mu so se mmoboro eji mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete Sabre ye shafi ase abosome nwotwe ne ewom ka wonto ya wato private car ba mi enum yensa enan ene mode mo scavators begu vie mo tonton mode yakufu ado ho abufuo koso Mahama ahwe Mahama ene ye nuanuma na esifu osu obi a wuwie school tina afie emfinhia pi oso wonfa wadwuma alawa na woje ball ho bra obetwa mu se enumpo bema na lusu a onusu okotwa no ho bae a wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewomu se ne ye wo mahyehyɛ na oba de nemom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa ma bonsam akwanya biem wama Mahama kwanya mpirinu John Mahama akwanya mpirinu ne ye wuko mu nyina wo so da so ogidie ewo Mahama mu ene ye nyina ya wieye kokwa akuafo afi na mukuna snap ne enkosua ne nkoko obodua munya nhunu hwe kufu ado be fa koko from 3 point something as a 4 point something e de ko 31 million mo se wanyai wa ma na yiri Rebecca ama mafuo mu amesoa ama mo ankobo na boye enu ntino mo beto aba etia no ene John Mahama wose wo bema kokko kuayo aye fenti yenkopa asase no wo de 128 cities na to kokko mu wo de 128 Ghana cities na to kokko mu eye se Mahama asha yena ne ye na tamfo ani ye bɔ mu kokko no ene munyam na wona enya agidie wonmu no wahye moni wuo yenuanum police soldiers koto aba etia akufu ado aban ye di nyamu damase ene muni asumdwe nyam wadwuma ye ba ye mwatena ye
yen ne ye besesa amatena ye MPP aban we ye wo ho ane ye boy Ibrahim Tuare abaso no ma Akufo-Addo hyase kurodua yi mu no kuroma timamufuo kata ye ni e ma no ma Akufo-Addo ye Akufo-Addo one district one factory ono de wan kosi sisi nkwanti o oyenko befiri so okosi suku adan miensa mienu esi ahwemu so upia no ani aboso ye nation builder no nyesa na oye no akwan ahodo a oyiye drip machine a wode ma yensi ye ne yemfansi esie ya kwan so every constituency enegumura mu ye adwuma tunkrofo galamse me ka kire mo se NDC aban emu man ematemamufo na emu wona eboa emu omo nsaka tumi ene wohu Kevin Taylor mo na sadi omusi enjoy life sana NDC buman mu a mo ka kire yese ye ya atrofo no ene mo hunu me kan se NDC aban emu man ma timamuni komu nyono na munhwe yi NDC infringe a wadi no amamu one single policy ubusa Ghana ni a wontumi nka bi nkyerɛw so Ghana ni said ye ka kyerɛ ni nyina ye toro because of John Mahama konkonsa ne na 20 mesi ye beto aba kramoni kura hu ba omi on pese ohwe nanim wo yenko kramoni a sabi woni ne ye asore empire num dako ano akwagina asore fie eno ye sei eno we preko ena mfahin kosia ena se ekowi akiri kodada ye nuanum nkusa asefo ne mampurisifo ene moda no mienu awia no mienu ene moda no mienu na mo nkokɔ ne mo nkanaman na mabontene mfana ma efa wo mo sabi moda no mienu hu ba wo mia kro mpese wo chia ne nua kramonia wone no som baako ninye all because of John Mahama na ye danyame ase ewo animonyam sha Mahama ahye nyankopon hira wo John Dramani Mahama nyame nhira wo papa ne wo ma wunyine nche na kuro ye hunu hwe obi nkwan pampan ene na wudidi wudoko no nya wo ba na awokɔware no na se nkwan no esa na ase nkwanchi utu a afi no oba na awokɔware no obeye nkwan na wotodo kona wo hunu nkwan kora wo obeye ama anesefo a musu akatua sa abere munya hunu demonstration ye wia afi wei ewura nesia duru ni mfimfin a oba wo ho a wo be kina kum na we munya abotere afei na musu afei na musu Ghana fo afei na musu koko akuafo musu yenuanum galamsefo musu ene mo tonton mo ho nyapade ye hunu hwe ai John Mahama the hope ye hunu hwe ene wo site na obi apie sapani asoma no so won soma no me be fast excavator akọ me koton adi yes wo site wo ti ufie excavator si fie nyina yesi ye tam akoton adi na aseda nkanyame aseda enkanyame sana Akufo-Addo aye komu nyina edi yaw ewoni mu nyina na nyankopon nim ni ode be ye Ghana fo nyame na onim ni papa ye yenum ahiafo ye manum a negu fi a yentimi mfo mo ye kaase ye agi yen even 500 Ghana cedis kura admission na yenya ye nyina ye sorry ti Akufo-Addo ye nkoto aba na ye nto aba Akufo-Addo akwan a na oye minim bia ba bi kumase ha emfinhia be ayi aduasane amani firi adikura na ko tale nusu da Akufo-Addo na mia mantam kwan obeye yeye wo se ya beye ye gata yenye kwan no ye nguso adwuma wo manipa na kwanya wo kɔ nanim no ena ne ye wo pɛ won sabeka ena Akufo-Addo ko ye gata se na ngu ho Kofi Job mfidie be mo contractor for Kofi Job mo antimi anka nkyere mo nkwada ye adwuma ama nto aba ma MPP aban ene Kofi Job da so ye adwuma
asabia no ma se ho ahwan no mo da so ye adwuma contractors ya na mo wɔ kurom ha